Što se tiče najveće bezbednosti rizika, ne može se nijedan posebno izdvojiti, međutim šta je tendencija danas, znači da su te organizacije koje prave malware, koje prave maliciozne kodove, tako uznapredovali da imaju svoju maltene neku organizaciju, da su postali organizovani kao firme i prave komercijalne proizvode koje nude na forumima, koje se mogu, kako bi rekao, kompletirati. Šta je karakteristika za sve te malvere? Da su jako napredni. Količinski možda ih je manje, međutim svaki malver je toliko opasan da maltene napravi globalnu prijetnju, na nivou maltene, kako bi rekao, regije, maltene na kompletu, maltene planete, zaustavljajući neke procese. Ono što bi istakao danas, šta je ključno, na primjer, napadi na, kako bi rekao, industrijske sisteme, poput SCADA sistema, gdje maltene hakeri mogu da zaustave pokretne stepenice, da utiču na rad vodovoda, elektrane, nuklearke, kako već, to je neki prostor, gdje pored, kako bi rekao, standardnih malicioznih kodova, ransomware i svega, možete uticati na poslovne procese i štete mogu biti maltene dramatične. Zamislite neki problem na nuklearnoj centrali, ali međutim danas to je realno. Kompanije su svjesne, u maltene prema regulativi, u okviru banaka postoje određeni sektori. Po novoj GDPR regulativi, pored Chief Security Operation Officera, vi imate Data Protection Officer, maltene uvozi se nova pozicija, koji je zadužen za zaštitu samih podataka. Taj sektor, security se širi, sami budžeti i investicije se povećavaju, nažalost, sav taj tehnološki razvoj, investicije su dovele do toga da se taj segment samog security-a prati. Bilo je neko pitanje koliko su investicije, neka procjena između 18 i 25%, od svih IT investicija trebate ostaviti za cyber security. Ako pustite novi servis, implementirate, kupite nove mobilne telefone, kažem, investirate 5000 eura, recimo, vi morate 20% odvojiti za samu sigurnost. To je neko pravilo. Što se tiče ovogodišnje konferencije, stvarno je prevazišlo naše očekivanja. Mi smo maltene 7 dana ranije zatvorili registraciju, što nije bio slučaj. Sala i resursi koje smo predvidjeli, na osnovu prethodnih godina su stvarno, kako bi rekao, prevazišli naše očekivanja. Prijavljeno je više nego što smo i očekivali, što znači da je ova tehnologija, kako bi rekao, u trendu, ljudi se interesuju, što je dobro, što je poželjno, jer zaštite samih resursa su zaštite nacionalnih interesa, maltene ličnih podataka, što su jako bitni za bilo koje područje, za ovu regiju i ostalo.